Ayong adlaw sa tanan. Kumusta mo diha? Lain na pong adlaw karon. Ato na po ning sulayan ang atong kombinasyon. Susaya nga sa atong gihatag gahapon 037 ug 038. Ani gawas gabi 053. Sus gamay na jud kulang. Karong adlaw basig mauna ni. So guys, kining atong numero ko ano ni siya. Gaya ni nako ha. Dili ingon nga naatay source, gabayad ta. Kuha rin ato aning analyze, predict ragod. Yung disclaimer, kining numero wala gud siya sureball. Ning ato adre mga kuan lang ni siya, mga probables. Wala ni siya sureball, walay sigurado. Yung atong resulta gahapon August 17 2 PM 512, yung alas 5 501 ug 9 PM 053. Sus, ligaasan yun atong kuan gabi ida 037 ug 03 akong gihatag. Pero sige lang, basin karong adlaw di ay ato japong sulayan. Ana ra man na sulay basin dag mataghapan nato. So atong pasakay ron karong adlaw August 18 numero 8. Muna atong pasakay ron, mao ni akong kuan gyud ron nga musulod, akong prediction nga musulod 8, numero 8. So, kumusta mo diha? Palig lang ko ninyo og like, share. Kumusta mo diha mga kung shout out kaninyong tanan. So atong best pair 48 o 68. Mao niya akong best gyud 48 o 68. Kamulay gana mo kuan, kamulay pangitag pares ug di mo ganas atong gihatag nga kumbe. Pangitalay ninyo pares. Basta akong best pair 48 o 68 yung depensa. Ato lang depensahan kay in kaso day kamulay pangitag pares base dayng ma taghapan. So depensa na tog 28 atong depensa. Kaning ato adre guide o prediction yung kani atong kumbi analyze ra po ni. Okay, so akong special na to ron, akong kumbi para karong adlaw August 18. So sulayan lang ha, sulayan na gud nato. Okay, kuha raman ato adre pamasin raman. Ang atong special kumbi karon 248 og 628. Diyon ang ikatulo 648. Okay, kana ra atong sulayan ni karong adlaw basig mudas pat ni di katiyam-tiyam ta. Target lang ninyo dayong depensay rambol kay kasog dili may gusto target na rambol kada gyapon. Okay, good luck kanatong tanan.